hapa tunapatikana Kilungutwe kwenye wazalendo wanapatikana au wana tubahaye ikaze mwese abateze amatwi Birindiro TV, turabashuhuje. Uyu ni wamaye tubagezaho amakuru yacu. Uyu munsi rero ni tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025, tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho tugiye guhera, akariho turi bwibanda uyu munsi tubabwira ku bagambanyi bafashwe na wazalendo muri Sud Kivu. Wazalendo rero w'umutwe wa IPDAC ARM Bare Corbon, bisobanuye Union Patriote pour Défense du Congo, bayobowe na komanda bita Bashibe Batabare Jesus. Nibo bantu nyine ngo bafashe bano bantu bane, harimo abashoferi babiri n'abakomvayeri babiri. Bari boherejwe n'umutwe wa M23 kuza gutwara ngo abantu cyangwa se abazalendo ngo bari bashaka kujya kwiyunga na M23. Ariko aba bantu uko byagenze nyine babivuze nuko, ariko uko biri buze kugaragara cyangwa twabibonye, ni abantu ahubwo bari bashinzwe gutwara izi modoka zo kujya kuzana abo bita abarekiri cyangwa abaroke. Ubwo rero wazalendo bakaba bize umutwe wo kugira ngo babafate batiruka sike batiriwe basanga za Bukavu. Akaba ari muri ubu buryo nyine ngo aba bantu bahawe amanimero kugira ngo baze mu gutwara ngo abazalendo, shefu w'abazalendo na shefu wabo mukuru n'abandi basirikare b'abazalendo kugira ngo babashe kujya mu cyama cya M23 i Bukavu. Ahangaha rero wa mbere ngo yitwa ngo Rexile Parande, wa kabiri akitwa Aganzi Ganyamubwene Dieudonné, wa gatatu akitwa Bashire Jean Claude Mashura. Ubwo uwa kane nawe akitwa uwa kane akitwa izina rye ndaribuzeho gakeya, ariko nindibona ndaza kurivuga. Ubwo ni bane, ubwo nyine ni abashoferi babiri n'abakomvayeri babiri bazanye imodoka ya Land Cruiser n'indi ya Kenta, baje gupakira nyine ngabo wazalendo bashe kujya kwimara icyaha. Undi akitwa Joseph Kigangu. Ubwo rero bakaba ari abantu bane ngo bari baje gutwara abazalendo. Ahangaha rero bakumvikana babazwa nyine ibibazo, bakavuga ko boherejwe n'umuntu w'umwajenti ukorana na M23 ariwe nyiri ziriya modoka muri buze kubona hariya. Ubwo rero ngo mu gihe bari baje gutwara bano bazalendo, bageze aho bari barababwira bati twebwe ntabwo tukigiye, ahubwo nimukate imodoka musubira inyuma. Mu gusubira inyuma rero nibwo bahise bahura n'abandi bantu bari babateze ubwumva, baguye muri ambisikade babwiye gusubira inyuma, basanga abandi bantu bahagaze imbere bahita babafata babaka imfunguzo z'amamodoka. Niko kubabaza ibibazo muri buze kubona kuri video turi bushyireho hariya. Aba bantu rero ngo bafatiwe ahantu abazalendo bafungiwe bita Kilungutwe, ngo bari bafite gahunda yo gutwara abana bazalendo nyine, ngo bari bahamagaye kujya kubatwara muri Kilungutwe ngo babajyana aho bita Tubimbi, babakomezanya babajyana i Bukavu. Ubu rero bakaba bari mu maboko ya bazalendo, akaba ariho nyine muri bubone imigambi nyine yose barimo bashaka kugira ngo babakorere, yari ukubakorera nyine kubakanira bakwiye, cyangwa se yari ukubajyana aho elema za FARDC ziri. ariko nk'uko nyine turi buze kubibona ahangaha inyuma, uko bari barimo bisobanura,
bakavuga ko ngo bagombaga gukurwa hano bita Kirungutwe bakanyura aho bita ngo Mwenga, bagahita bakomeza bajya aho bita ngo Kamiduka, ngo bagenda ngo batwara ngo abazalendo bagiye bahafungiye. Ubwo ngaho tuvuge ko ariho pozisiyo z'abazalendo ziri, ariko bahamagaye babwiye ko abazalendo bashaka kujya kwirometa, birangira bafatiwe nyine aha ngaha. Urumva ni abantu bakoranaga na M23 muri ubu buryo, batwara mu modoka y'umuntu ngo ufite ikampuni Bukavu, ariko akaba ari elema ya M23. Ubwo rero imodoka z'uwo muntu ngo zikaba zafashwe zikaba ari izi ngizi mugiye kubona mu kanya. Ariko mbere yuko tubereka ziriya modoka, mubanze murebe nyine uburyo bari bahatwa ibibazo aho bari bahagaze. Hawa ni majeshi wa IPDC bar RM bar Corbeau, Union des Patriotes pour la Défense du Congo, ambao wanaonekana hapa. Hapa tunamuona yeye kiongozi komanda mouvement wa IPDC bar RM Bashimbe Matabaro Jesi, ambaye ni kiongozi komanda mouvement wa IPDC bar RM. Pa tunaona majeshi hapa wanamzunguka pamoja na hao wadetini ambao wamefungiwa. Bado kidogo mtajua kwa nini wamefungiwa hapo. Na hapa kabisa tunaona majeshi wanaokuwa pamoja na yeye. Na hapa tunataka kuzungumza sana sababu ya hawa wandugu ambao tunakuwa nao hapa, kuambia kiini sababu gani tumekuwa hapa. Ndugu, jina lako nani? Jina langu Regzile. Regzile nani? Mparani. Kwa nini umeonekana hapa? Wananizania kushiriki na wa M23. Bana kuzania? Ndiyo. Asante. Ndugu, jina ni nani? Aganze Ganyamulume Jedone. Aganze Ganyamulume Jedone. Kwa nini unapatikana hapa? Napatikana hapa, ndeko alikuwa ananituma. Alinitaka kutelefoni akaniambia nikuye kamata jeshi ya wazalendo nifikishe Bwahungu. Ufikishe Bwahungu, kulisuende fanya nini Bwahungu? Aliniambia kama nikifika pale ataniambia shida ni nini. Maana balikutuma ukia kamata bazalendo ubatoshe mweneo ya Tubimbi ya Kilungutwe, ubapeleke Tubimbi Bwahungu. Wapeleke watamushe Tubimbi, wapandishe Bwahungu mu M23 kule. Ndiyo. Sasa bilikuwa je kusudi usifikilize lengo? Ulibafikisha wala habakwenda? Sikubafikisha, ambaye nilikuya kumchukua, ambaye walinipa namba yake. Akaniambia hawezi kwenda tena kule. Akakwambia hawezi enda kwa M23? Ndiyo. Nikamwambia sawa, ina maana nirudi, akakubali. Nilipokuwa narudi ndio nikashika. Asante. Ndugu, jina lako nani? Jina langu Bahati. Ndiyo. Jean-Claude Mashura. Bahati Jean-Claude Mashura. Ndiyo. Kwa nini unapatikana hapa? Mimi ni konvoyere wa gari ilikia kamata wazalendo. Wewe ni konvoyere ya gari ilikia kamata bazalendo. Ikia kamata bazalendo kusudi mbapeleke kuvita wala waende wapi? Ndio ya zaidi. Tuma kwamba tuwakamate mpaka Bwahungu. Mbakamati mpaka Bwahungu. Bwahungu ni eneo inamilikiwa na wazalendo, FARDC, ama inamilikiwa na wanani? Wanani wanaiongoza kwa sasa? Sijui ni wanani. Haujua wanani waliomo ndani, kama ni wazalendo, kama ni FARDC, kama ni M23? Haujua nani wanani wanaiongoza? Asa ile balabala unatumikia ndani wala njoo mara ya kwanza unapita ndani ya ile balabala? Ndio mara ya kwanza. Ndio mara ya kwanza. Wakati alifika hapa Kilungutwe, nani wasoda jeshi gani aliona Bwahungu na Tubimbi? Ile ni swali sasa. Wakati ulifika Chilungutwe, ulitoka Bwahungu, eske ulikuta jeshi Bwahungu wala ukulikuta jeshi Bwahungu wakati ulishuka pale? Sikukuta jeshi pale. Na Tubimbi ulikuta jeshi wala ukukuta jeshi? Tubimbi kulikuwa jeshi. Ilikuwa ni jeshi gani? M23. La M23. Na wakati ulifika Chilungutwe umekuta jeshi gani? Jeshi la wazalendo.
na hilo jeshi la wazalendo ndilo ambalo ulikuja kulichukua. Ndiyo. Sasa kwa nini sasa jeshi ambalo ulikuja kulichukua liliamua kukufunga? Hadi sasa ndio kulitokea tatizo. Ndio. Najiswali ni kwa nini? Sikuelewa ni kwa nini. Hawakuelewa ni kwa nini jeshi ambalo lilikuwa kulichunga kuikamata lilikufunga. Ndio, ni mambo ya siasa mrefu ambayo siwezi kuelewa. Okay, asante. Basi wandugu wapendwa, hawa ni wandugu ambao walikamatika, wako ndani ya complot na M23 kuja kukamata jeshi la wazalendo, kulitosha kwenye ligne de front ambayo inafungiwa hapa Chirungutwe mubalabala vers Mwenga Kamituga, kusudi wa abandoni ligne de front, kusudi warudishe mulinya ya M23. Basi siku za mwezi ni 40 wamefatika kunaswa. Asante. Aha rero naho Foka Mike nawe akaba yafashe uyu nawe mushoferi wa kabiri, ngo ni umushoferi wabajijwe amazina, akavuga ko yitwa Joseph Kingangu, akavuga ko avuka aho bita Walungu Mukama, akavuga ko yavukiye aho bita Walungu Mukama nyine, akavuga ko yahawe nimero kugira ngo ajye gutwara abazalendo, akazihabwa n'umuntu witwa Kababa, kugira ngo ajye guhura n'uwo bita Ndeko. Noneho uyu muntu akaba nawe yafatiwe ahangaha Walungu Mukama, ariho hari icyicaro cya wazalendo. Ubwo rero nkuko muri buze kubyumva nyine babivuga, bababajije bavuga bati twebwe twahawe izi nimero, atari ko nubwo mudufasha twebwe ntabwo tuzi kirimo kiendelea, ni mwebwe muzi ibyo muri budukatire. Ubwo rero bakumva bavuga ko bagiye kubafata bakabatwara muri aba video ngiye kubereka, bakabashyira wazalendo, bakabashyira FARDC kugira ngo imenye urwo igomba kubakanira. Ahangaha rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kikaba cyari cyo kubereka abo bantu b'abagambanyi uburyo bari kugenda bafatwa n'uburyo bari kugenda bashaka kugira ngo binjizwe muri Uvira buke bukeya, bitewe n'uko batanze ariya mafaranga abazalendo bakayanga. Ahangaha rero ikiganiro cyacu bagisoreje ahangaha, akaba yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ikindi kiganiro tuzagikora ejo Imana nibishaka, bitewe n'uko hari amakuru dufite ko uyu munsi aho bita Katana rwambikanye kandi abazalendo barimo berekera Bukavu. Kanda subscribe, ukore like, usharinga ikiganiro kugira ngo ibintu byacu bijye bigenda neza. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ciao ciao. Vitu yabo kwanza balete matelefone, balete viato, balete makarte zabo, ile mabiese hizi zote. Okay. Naomba ziko hapa zikitazilomba virodo. Bako watu ine tunabarometere ku mikono ya S3 batayo kwa Colonel Balibuno, Major Joseph wanapeleka aba bantu onyesha gari zao zilizotwala elema ya IPDC barereme bar Corbo. Hii ndio hiyo mtugari iliyoleta hawa watu, unaona hapa mbele yetu. Walikia na hii gari kukamata wale viongozi wanaodirige kwa hii axe ya wazalendo hapa Mwenga Kilungutwe. Na ingine hiyo gari hii unaona pamoja nami, walikia na hiyo gari mbili na komanda mouvement hii Bashimbe, General Bashimbe Matabaro Jezi ndio aliyokamata hizo gari. Na hapa hivi sasa hawa watu tunataka kuwasukuma ku FARDC, tunatia kwa mikono ya T3 wa FARDC, ndio mnaona hapo pale, na hapa wanataka anza safari yao. Asante. Pere kwenye axe Walungu Mwenga. Hawa watu mnaona hapa mbele ni wale tuliokamata, ni General Bashimbe Matabaro Jezi ndio aliowakamata.
Yeye ni general commandant mouvement wa IPDC bar RM bar Corbeau. Ni wazalendo wanaopatikana hapa Kilungutwe, na sasa hivi kwa mamlaka ya Son Excellence Foka Maike anawakamata, anawasukuma ku mikono ya FRDC. Merci.